Mafuta ilikuwa 3,000, kwa sasa saa hii tunanunua na 5,200. So unashindwa hii bei ime-hike twice. Riri thogora wa indo cia mahuthiro thiete na mbere kuambatira. AIKARI a itura ria Bulbul Kajiado ya Rugongo no gucakaya ni kurituhirwo ni muturire amwe wao makiuga marahuthira mbeca nyingi gukira uria mathukumaga. Kama kwangu natumia shilingi 500 kwa siku. Nina watoto, nina wajukuu. Unaona? Chai asubuhi ndio unywe chai, lazima uwe na 200 ndio kunywe chai. Lunch lazima ukuwe na 200. Jioni ni lazima ukuwe na 200. Na hiyo ni ile kujifinjiria. Hatukuli kawaida kama tulikuwa tunakula. Najua Moi alituambia, you are telling me today Moi must go, but one day you remember me. You will say Moi must come back. And there hapo ndio tuko sasa. Where is Moi? Sasa hii unga ya ugali kilo 2 nauza shilingi 130. Hapa awali tulikuwa tunauza shilingi 100. Kila bidhaa imeenda juu, hakuna bidhaa yenye iko kwa chini kwa sasa. Ona wakugegania ona makiria ni ati kuri amwe yao mararagira ni kwaga uhoti wa kuigirira ngima metha iguru. Kurigana na mitu, iria, shukari, riu nginya cumbi na ni kindu kiria githi muno nginya ona kio ni kihaicu. Akoo ni nyeni ta ici ri ngiraga mugunda, wathie kuria mugunda kurigana na muturire uria haicite ri uria turathimagirwo ri wanyitirwo na guoko gwa kibau ri riu tha ici nginya ona uroka kibau kiu wageria gukioha gitiroheka. Riu koguo maisha haria matukinyetie tha ici ri ni matatwarite piu ati ona ni uratinda haha no gicoka kuinuka hwaini ungithaka ona no wage kindu gia kuria. Ahuri biacara nao marakaya ni wira kwaga umithio magitigwo matari na wiki o tiga gufuta andu aria marutaga nao mawira. Riu nginya tha ici mundu ndipita gwe hithe aigua kanja ni maroka kurwaisa nisi nie kuhigwo na thiku 3 nie ngirithara cia kuri hari nie ngiruta kunia wa unyatu tonde gikuire tha ici ona thoko na murakio ria huana hau mbere ndakoragwo na andu atatu a wira tha ici ona mwe ndikihota kwirihira tondu uchumi wi iguru biu taru hano na bagi no ithagwo back to school ndekagira mbeca ngarigwo kana ni ciakwa riu tha ici ndirekira ki bengi yakwa yakoragwo no ndathukuma muno gathukuma haha gaka karika maciringi gaka karika manoti no wakana gutikirio naki. Aria mariaga irio mikawa magicakaya ni irio kunyiha endia nao mararirio ni indo kugia goro. Angalia kama sasa hivi unaingia kwa hoteli unaagiza chakula unaletewa ni kidogo, chakula yenyewe ni bei ghali. Yani kumekuwa kugumu sana. Ile inatuchanga sana zaidi ni mambo ya chakula, bei imepanda juu hadi unakuta customers wana complain. Wakija hapa ukimwambia kwa mfano unamwambia kama marage ni 50 anashtuka. But ukienda pale dukani ukienda kununua ile marage ulikuwa unanunua na 90 per kilo. Sasa unaenda kununua na 140. Ukiangalia kama unga sasa ni 150. 2 kg. Mwendia wa dawa na mithaiga Peter Kimani Mwangi nake akauga ibuku ria THIIRI duka-ini yake rirorete kuihura amwona thengia wa andu kugumirwo ni uritu wa muturire matire na uhoti wa kugura dawa. When they come to you, most of them don't work, they don't have jobs, and the issue is when they come to you and they don't have money, what do? You just have to serve them to a hope that they are going to get money, come back. We are like sailing on debts. If I go back to my records, there are many people who are around here and out there. The debt is outweighing whatever we are receiving or rather getting from our sales, and it has affected a lot of businesses around here. Rena makuaga na boda magacakaya ni thogora wa maguta riu makiremo ni kurugamirira family ciao. Njuge thiini wa muturire uria twina guo muturire ni tuhatikite muno kuringana ona reke njuge maguta kuringana na mongereirwo ona tugakorwo ati turaruta wira wa tuhu we urakenia customer no muico horo ukainuka utari kindu mutu we iguru maguta me iguru ma kuruga ithuko maginya gutiri ginya nyanya gikonya nyemwe turagura ciringi kibau riu ginya no ukarigwo atiriri kai guku kari bururi uriku. Handu-ini ha Wega TV kuma Bulbul Kajiado ya Rugongo ria kuoneka mau wa Githĩnji.